Dragi učenici, dobrodošli u online nastavi. Ja sam Sadeta Čatović-Kasumi, učiteljica 5. razreda. Danas ćemo da nastavimo sa bosanski jezik i književnost. Danas imamo jednu predivnu bajku, znači iz kontinenta Afrike. Džeri. Džeri je jedna od najdivnijih i najljepših bajki svijeta. U njoj se skladno prepliču život naroda Afrike i elementi bajke, a sve je prožeto suzdržanom nježnošću i dramatičnošću zbivanja. Afrika sa svojim sušama i borbom za život, s plemenima i plemenskim poglavicama, sa vračevima i gatarima. Prije svega, priča postavlja i razrješava pitanje odnosa pojedinaca i zajednice, kolektiva, znači uopšte. Kao moralno načelo, pojedinac se žrtvuje za opće dobro naroda. Tom opštem dobru priklanjaju se uz veliku bol otac, majka. Ovdje znači imamo nekoliko slika koji možemo da vidimo život naroda u Africi. Znači svaka od njih shvata da je žrtva neizbježna, a svaka na svoj način iskazuje tu bol, tiho, licem i očima bez riječi. Pripovjedač nijednom nije ponovio bilo koju riječ u opisu bola svakog od njih. I Džeri odlazi u smrt, pomirena sa svojim žrtvom u korist naroda. Ona poziva i požuruje kišu da ne zakasni. Džeri. Bješe sunce. Sunce je mnogo dana pržilo zemlju. Usivi na njivama sasvim su se sasušili. Rijeke su prestali teći, jezera su opličala. Glad je prijetila da pomori svijet. Sastaše se tad starješine plemena i držaše savjetovanje. Pozvaše najmoćnije vrače i gatare. Ovi su im kazali: jezera će se napuniti vodom i kiša će zemlji vratiti život kad vodi budete žrtvovali prekrasnu žer. Starješine onda odoše Džerinom ocu i rekoše mu: samo ti možeš spasiti narod. I otac odvede svoju kćer na jezero. Oče, upita ga Džeri, jesi li ti stvarno kazao, nek pogine moj Džeri? Ako je to potrebno radi spašavanja naroda, otac odgovori, istina je. I lice mu pozelenje. Onda dođe kišo, da spasiš ljudi, reče Džeri. Voda u jezeru se diže i okvasi joj noge. Majko, upitam Džeri, je li istina da si kazala, nek pogine moj Džeri, ako je to potrebno za spas naroda? Mati joj odgovori, istina je, i pokri lice rukama da niko ne gleda njene suze. Dođi onda kišo, spasi naš narod, kazala Džeri. I voda joj se diže do koljena. Djede moj, upitam Džeri, je li istina da si kazao, nek pogine Džeri, da se spasi narod? Tako je, odgovori djed i ustane. Dođi onda kišo i donesi život našoj zemlji, reče Džeri, i voda joj se diže do pasa. Sestra moja majko, upitam Džeri, je li istina da si kazala, nek pogine Džeri da ne bi izginuo narod? Istina je, odgovori najstarija majčina sestra i glas joj zatrta. Nek dolazi životvorna kiša, reče Džeri, i voda joj dođe do grudi. Brate mog oca, upitam Džeri, jesi li ti kazao, nek se udavi naš Džeri u jezeru za spas naroda? Istina je, odgovori najstariji očev brat i oči mu se napune suzama. Dolazi onda, žuđena kišo, spasi narod moj zemlje, kazala Džeri, i voda joj dođe do grla. Zbogom svi, poviče djevojka. Džeri će stradati u jezeru, a ti, kišo, dođi da ne strada cijeli narod. Dođi, kišo, što prije. I voda joj prođe preko glave. Na nebu zagnije grom i na zemlju se spusti kiša. Sutradan dođe u selu jedan mladić, bio to vjerenik divnan Džeri. Očajan i nesrećan, on raspali bićem po vodi koje mu je otalo vjerenicu. A starješine mu rekoše,
Nemoj da udaraš u vodu, u njoj spava naš Anđeri. Tada se sa dna jezera začuje djevojčin glas. Vjerniče moj, zar ne bi i ti kazao, nek pogine moj Anđeri, ako je to potrebno za spas drugi ljudi. I s bolom u srcu mladić odgovori, ja bih to rekao. I u tom času se otvori voda u jezero i iz nje izađe Anđeri. Sad biješe još ljepša nego što je bila prije. Mladić je uze za ruku i odvede u kuću svojih roditelja. Anđeri i mladiću se onda uzeli i niko na čitavom svijetu nije bio sretniji od njih. Znači, bajka naroda Istočne Afrike. Znači, ovo je bio bosanski jezik i književnost. Nastavni jedinac Anđeri. Vi koristite knjigu Plavo jutro, strana 42. I za domaće imate analizu ove predivne bajke Anđeri. Vidimo se sljedeći čas.